Biyag ti tao. Naimbag manen nga oras kanal daw iti tunggal maysa sapay kumata nakaradkad kayo kanayon babaan ti panarabay ni Apo Diyos. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sa bali manen nga episode ti isagot mi kada kayo itagundaway. Ngam sakbay namanan ituloy tayo ti shout out. Hello kani Ma'am Nympha Villaruz, Jenny Love JGB, Ricardo Zumel, Raquel Fabor, Jerwin Fernandez Baladad, ni Ma'am Beth Sumera Viernes, ni Karen Balonzo, Teresita Coloma Gabuyo, Sunshine Gomez, Risti Isco Castro, Yet Sibulboro Vlog, Adela Vergara. Intay nga ro dendenggan ti episode 164. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oy, friend. Anyat mapaspasamakan ka? Kita mutlatan dagiti makan. Awan ganas ko amangan, friend. Anya? Uy, sikat inangawis kanyak amangan ta iti daytoy restaurant. Ang hindi ka mangan? Sikalatan ti mangan. Talagang awan ganas ko amangan. Ay, mabit man lang, friend. Ada parikot mo? Ay, kunkat nga ada parikot mo. Mabali na maamuan. Albert. Ni, magluwa ka mo tan. Friend, apay ka di? Masikog. Anya? Masikog ka ko na, friend. Owan, Albert. Doon abulan ti sikog ko. Sino nga rin nakasikugan ka? Ni Raul. Anya? Apay nga nagsangit ka? Saan ka di akaayan-ayat mo ni Raul? Pinanawan na ko ni Raul. Sana na nagpakpakita kanya. Anya? Anya ti aramid, friend. Diyak kaya tamamon dagiti dadakal ko ama sikuga. Friend. Guraan daklakit di dagiti dadakal ko. Naipudnok kadakwada ama sikuga. Apay adito'y balay tinagawidan ni Marisa gayem bao Albert. Agparparikot ni Marisa, tatang. Anya nga iti pagparparikutan na. Masikog ni Marisa, tatang. Anya? Masikog ni Marisa? Uwan, tatang. Ang pimanawan di lalaki ang nakasikog kan ko, ana. Ha? Mabutang nga agawid iji balay da. Iso nga umyan pa ila dito'y balay, tatang. Awanan ti sa balay pa tumulong kan ko, ana. No sana siya. Nasingid agayem ko ni Marisa, tatang. Nasaysaya at siguro no ibaganan ti agpaiso kadag iti naganak na. Ha? Saan na mailimad ti panagsikog na Albert? Makita lata ti ebidensya. Ti kayat ko sawain, dumakilata ti tiyanak at makita dagiti tataaw. Tatang? Naskain nga ilawlawag ni Marisa tinapasamakan ko anak kadagiti dadakil na. Adda gumura dagiti naganak na no ilimod na ti amin. Anya ti aramidak, Albert. Dang randak lakit di dagiti dadakal ko. Naipudnok kadakwada ti amin. Kaya't katulungan. Anya klase ti tulong ti aramidak. Damakdakalan ti tiyan ko, friend. Mariribo ka na. Ay, Marisa. Anya ti aramid. Dakila parikot na ito eh. Sana kaskalin na abas talatan ag desisyon. No anya ti rumbang aramidan. Albert. Anya nga tan maipudnom lagi kadag iti dadakkel mo tinapasamak. Anya tan mong friend. Amang ano maawatan da ka. Ket mapakawan da ka. Kumusta ni Marisa agayim mo, Albert, anak ka? Ay, nakakasitigayem ko, nanang. Masya naklaunay kan ko, ana. Albert. Sana anagayatan ti amin. Ken di na ni naman nama apanawan ti lalaki ang nakasikog kan ko, ana.
Nasaysaya at lata nga ipakamuna kadagiti naganak na tinapasamak ken kwa na anak ko. Imbaga akong dayta, anyam agamak ka no nanang. Iso ang mariribukan. Ay, Kaya't ko tulungan, anyam kasano. Agpada kami ang mariribukan. Gaputan na singid agayem ko ni Marisa. italakon kan kati anak ko, Albert. Adto'y dagiti usar na. Ha? Anyat kahit masawan, friend. Kaya't ko ti umadayo. Isong ibatikan kan ti anak ko. Agpampanunot ka kadi? Apay nga ibatim kanyak ti anak mo. Agsubli agto. Katala agto matlakan ka ti anak ko. Ibilang mo kumakas putput no nga anak mo. Friend, Agkari ka kung mga iwan naman imbag ti anak ko, Albert. Marisa, No talaga agayam na. Aramidam ti kayat ko. Italakon kan ka ti anak ko. At ibilang mo kumakas putput no nga anak mo. Apay nga imbate ni Marisa ken kaday nga ubeng, Albert. kaya't nakano ti umadayo tatang. Di namat nilawlawag kanyak ti makagapo. Pimanaw latan. Anya, Nalabit aginura dagiti dadakkel na. Iso na panunot na langan ti pumanaw. ay kasano nga rudan, sikan ti mga iwan iti anak na. Uy na tatang. Siya kung timang padakkel iti anak na. Ay, anak ka. Nagkariyak ka ni Marisa nga iwanak ti anak na. Ken ibilang kumuten. Kas pudpud nung anak ko. Huston, baby. Di ka nagsangit. Husto na. Ay na anak ka, amangan no agsakit ityan na. Itaypay nga agsangsangay. Uwan nga rod nanang. Mala, mabiit lang tayo nakalain jay lana tinyawg. Isap-sapom iti tiyan na. Diyos ko. Anya nga tati aramidag kan kaya, baby. Hindi ka matan sumardang agsangit. Ay, huston tani. Nabanlog ako na mga isalsalakan ka. Agyamanak, nakaturogan ni baby, nanang. Narnakanan iti turog. Nalabit ang nagsakit ityan na itay, iso nga agsangsangit latan. Ala, ingkay mo iti siledyo ka ni tatang nanang. Rabin. Ay, jak makaturog aging ka nakariing ka anak ko. Ha? Mapuy-puyatan ka paikit din ang mga awer ken ni baby. Nanang, Ayun gayam, naipusin ti gatas ni baby. gumata kak inton bigat nanang. Siya kung timakam mo. Ala, si kalatan ti makamo anak ko. Ay, kaasimat da itang ubeng no awan gatasen na. Di ka meten sumarsar nga aglablaba, anak ka. Nagado nga min dagiti lalabak tatang. Nang runat ti usar ni baby. Ay, di kan sama agin inanan. Ay, mabanog ka ni tiday nga raramidem. Ayos lang tatang. Kabalak da ito yung aramidak. Ay, anak ka. Sambutak taglaba. Gaputan nakaturog ti awer ko tatang. Ay na, jak tumanan makalaba inton makariing. Sa bagay, Ano saklatan da ito yung aramidak ita, tatang. Nagpintas ti anak ni Marisa. No makita na kumaita, sigurado ang maragsakan. Nagbiital daw. Dakkalin ni baby. Kaya nasursurok mo ten nga ipatag. Nagbalin mo ten akamang ti pamilyami. Amo manak. Uresan ka apudpud nung anak. Ipatpatagkan. Aramidag ti amin. Tapno agbalin ka naragsak. Pagadalan. Kayan agbalin ka to na singpet. Ha? Daddy, kabangla akong tagawid ngagmay maysa. Saan na masapul nga may daksuksukon na ni pagadalan. Anya? Mabainak ka dagiti classmates ko nga may dakpay la suksukunan.
Sana kun nga ubing, adan panunod ko. No kasta, ibayin na ka di nga amam, Paula. Wan, daddy. Mabainak, gaputa santa ka nung agkaruprupa. Anya? Diyak kayat nga ibagada ti kasta. Mabainak ka talaga. Iso asapay lang kumata maawatan dak. Kabaila akong tagawid diti balay ngagmay maysa. Apay nga ipalubos mo, abugkawan na ka ni Paula, anak ka. Nanang, Inaramid mo amin na kabailam amang padakkel kan kwa na. Ngam kastoy lagayam ti pagtungpalan na. nanang, Di makalmutan nga awan respeto na. Saan mo mat ngayon suro iti saan anasayaat? wen nanang. Sana ka nagkurang anang padakal kan ko na. Inaramid ko amin nga mo apamuspusan. Tapno dumakala na sayahat. Ken magatang na amin ti kayat na. Albert, Anya nga tati nagkurang kan ko na. Tapay adim makal asoker ni Paula. Nalipatan ti balon mo ije balay, Paula. Isungay niyag kundi ti pagadalan nyo. Apay nga may kayo pa lang diti pagadalan. Saan ka di nga imbaga kasan kayo nga umay ditoy? Inyag kula ti balon mo. Tapno saan ka amabisinan anak ko. Nala, yag yung arudan. Saan kayo nga agbayag pa diti pagadalan, daddy? Diyak kaya't makita da kayo dagiti kadalak. Sige anak ko. Agawid akon. oh, apay nga agluluwa ka, anak ko. Anyat pagladlading itam. Awan, nanang. May papan ka di manan kini Paula ti pagladlading itam. Oo, nanang. Iba'y naklauna yan ni Paula kadagiti kaadalan na. Ay, sabali apuli tinagtaudan ni Paula, anak ko. Awan dengdenggen na asao. Nanang. Saan kamot nagkurang anang padakkel kan ko ana? Ngam talaga nga ugalin antibastos. Malaman na, nanang. Awan pa'y lang ni Paula. Ay, sa tinungatan tinapnapananday siya nga ubing. Malaman nga agpaiso. Madandanagan ako na. Ay, sapay lang kumatawan da ka sana pasama kan ko na. Ay na anak ko, di kag panunot iti saan anasayaat. Awan ti dakes ang mapasamakin ni Paula. Agawid tulat taday jay dito'y balay. Puutam to'y imbaga. Anyat baby ang yungay no maluma kun nga agawid, lolo. Ay nagbastos ka na sumungsong bat, Paula. Kasanumat ngamin. Pakipiangan nyo tar aramida. Ay namadanagan ka, bingarod ka dadadim. Ay sa damdamagakan ka, no sa dino tinapanam. Napan kami kadagiti kadalak iti plaza ang nagpaspasyar. O anya, napnag kayon. Ay, Paula. Diyak kaya ti panagsungsong bat mau. Di ta kayo malangan. Ay, nagbastusan nga ubeng. Pinanawan naklatan, kat siyempre kan iti silid na. Ay, no saan labay parit adang ranti ubeng. Ay na, inaramid kon tapno agnakem. Saan aron ba nga kas ti panagsungsungbat mo ka ni Lolo, manak ko? Pinadakkel kay tinayin pagkasursuro, Paula. Di ka kumagaramid iti sana na sayat. Nas ka na respetuan bagi tinatangan, ha? Kasasarita ka, Paula. Sumungbat ka. Anyat kayat yung aisungbat ko kada kayo aya, daddy. Awan matmadi nga inaramid ko kani lolo. Awan! Nagalasan ti kasta pa nagsungsungbat mo, Paula? Kanayon lang na siya ti makit-kita yung agkam-kam mali. Awan lang ka din tinaramid ko na sayaat kada kayo. Anyat kayat yoko na ako. Tinungpadak. Sorry, anak ko. Jack ing gagara. Paula! Agsubli ka! Diyos ko, nakabil ko ni Paula. Paula! Lukatam tirida, pangaasim. Kagurgura ka, daddy. Ala, lukatam tirida, tagsarita ta. Ay na anak ko, Ah. di mo ipilit no di na kaya't akasarita na ka ni Paula.
Nanang, Nakita ti panangkabil mo kan kuan Saan mo ngayon gagara ti amin? Bunga laang ti pungtot mo. nanang. Rumwarto mo't laang ni Paula iti silid na. Di mo latan singaan. Marisa, sika? Juan, Albert. Siyak nga ron. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga nagpakita. Ilawlawag ko kan kati amin, Albert. Pastor kan na kuma. O sige, sumari ka. Kastagayan pinapasamak, friend. One friend. Nagtrabaho ang ijabal na siya tao. Nagsubliak. Taumay ko alaan ti anak ko. Anya? Kumustan ti anak ko, Albert? Kuha. Aday ti silid na, friend. Kaya't ko ang makita ti anak ko, Albert. O sige. Please. Mabit lang, man. Ayabak lang ni Paula. Pasensya kan, friend. Di na kaya tirumwar iti silid na. Anya? Agsang sangit ni Paula. Nasakit pa lang amin tinakam na kanyak. Apa yan sakit tinakam na kan ka? Nadangrak. Gapoy tinagalas nga ugali ken panagsungsungbat na. Anya? Sa anak mo tanagurang anang padakkel ken kuana. Inaramid ko amin nakabalak tapno dumakala na sayat. Albert. Agam na pahayak, friend. Nagalas ti panagsungsungbat na kada kami kadatatang kananang. Dispensara ma, no nakabil ko ti anak mo. Awan tirumbang nga ikidawam iti dispensar, friend. Inaramid mo lang ang tirumbang. Marisa, Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Mailiwa kun ang makakita kan ko na. Paula, nagdakal kan. Apay nga inarakop, nak. Sino kayo? Sino kayo, kunak? Apay nga inarakop, dak. Paula. Isutipod nung inam. Isuti, inak. Wen, dahi tatipod no. Ni Marisa gayam ko tipod nung inam. Kasano ang napasamak dayta, daddy? Kasano? Ala, dumngag ka. Ilawlawag ni kan kati amin. Kastagayam. Impaampundak lagayam ka ni Daddy Albert. Wan anak ko. Pakawanan nak, nimbati ka kan kuha na idi maladaga ka pa ilaan. Nagbutangak lang amin kadagiti dadakal ko. Inlaksidak nga anak. Iso an aramid ko kan kati kastoy. Anya? Nalawagan kan kati amin. Asyak ti pudpud no nga inam, Paula. Nagabrudak. Tapno makaurnungak. Kat umay kan alaan. Nagsaritaan min da ito'y kini Albert. Iyawid kan ijay balay ko, Paula. Jakayat ti sumurot kan ka. Anya? Jakayat ti sumurot kan ka. Paula, mabit lang! Paula! Bye-bye hamon, friend. Ikampay la iti panawan tapno agpanunot ni Paula. Kalaat nga minti dadating mo. Albert. Sa nakas karina asumurot latan kan ni Paula. Nabayag a panawan ada kami ti kaduana. Albert. Ken may sa impatag ko ni Paula. Ibilang ko na pudpud nung anak. Isuan, nasakit mo't para kanyak. Ama pukaw ko ni Paula. Albert, friend. Ulitek. Ikampay ti umno a panawan ang makapagdesisyon kung makapagpanunot ni Paula. Di kagdanag, friend. Alukuyog as sumurot to kun kati anak mo. Sana da kami ti pudpud no a pamilya, Paula. Iso sumurot ka ni ti pudpud no ngay namuan. Ni, agluluha ka, Paula? Sorry, Daddy Albert. Inarakop na kita na ero, Paula.
Sorry no nagbali na ka sana na saya at kada kayo kada lolo kan lola. Siyak pa'y gayam tagyaman kada kayo. Gaputay na iwanan dak nga uray saan da kapudpud nung anak. Paula, Agyaman aglaunay kada kayo. Gapo iti panangasikaso yung kanyak. Manipon nita, ang sing-sing po takon. Paula, Ipatpatag ka, Daddy. ipatpatag ka mat. Paula, anak ko. At ti kwarta, Albay. Awatem ko ma. Apay dahi ta kwarta, friend. Pangsubad ko iti kinaimbag mo iti anak ko. Anya, Please, awatem ko man, friend. san? Diyak awatan dahi ta kwarta, friend. Diyak pabayadan dagiti nagastos ko ni Paula. Anya, Kenjak mat isingir dagiti bambanog ko ng padakkel kan ko na. Umdasan kanyak. Tinarik na kapamatag ka ni Paula. Albay. Managsakan nak para kada kayo nga agina, friend. Kasapulan ni Paula ti pamatag mo. Kas may sangay na. Nagsingpat ka agayam, Albert. Man nakaawat ka unay. Inaramid ko lang ti Rombang. Ken nagkariyak idikan ka nga aywanak ti anak mo. Albert, Tinungpal ko na itakarik, friend. Ura na dagsan iti barukong ko. Adyak ton makadan na ni Paula. Pilit aglat at agbali na naragsak ka na tibkar. friend. O sige. Alam mo ti anak mo, friend. Ket ikarkararag ko. Amataginayon ko matiragsak yung agina. Naimbag nga oras mo, Marisa. Albert, Uwin, siya nga rod. Imayak, takailiw ko ni Paula. Ken, daron pa nga ipudnokan ka. sige. Sumrek ka pa'y. Dito unag ti pagsalitaan ta. Agamanak, Marisa. Agtugaw ka. Agamanak manan. Albert, anya di ko nang naipudnom. Amo, Marisa. Idi pailada mo. Dan marikliknakan ka nga ayat. Anya, Amin, mabainak lang di amang ipudnokan ka. Ngamita. Ipudnokan kan, tinabayagan na marikriknak. Ayayatan ka, Marisa. kinapudno na. Gapo iti kinasingpat mo kanyak. Nasursuro ka mat nga inayat, Albert. Ayatan ka mat. Agyaman ak, Marisa. Kensan kan nga agabrod, Marisa. Tapno adda kadwa ditoy ni Paula. Tapno masulnitam dagiti tawen nga awan ka iti sibay ni Paula. Ketno kasapulan nga agabrodak para kada kayo. Aramidek. Gapota ipatpatag kayo ka ni Paula. Agyamanak, iti panagayat nga impay mo kada kami iti anak ko. Naayat unay ti Diyos, kadagiti nasaya at ti panagpuspuso na, tadi na itulok nga agladingit da. Bueno, gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.